Бүгін 2 март 2022 жыл Қарасу базарында тұрабыз. Қарасу базарының Туратали базарының алдында. Бұл центральный чоң базар. Бұл жерде наразычылык болуп атат соодагерлердин. Анткени жаңы жетекчи келип, ошонун ишмердүүлүгүнө наразы болуп атат. Benim gelgenimde şu sodagerler görünce arrendatorlar gün alıp şu var bir özünüzden nizamga layık aytıp berseniz kanday olur. Bulmanday da men işler kirgen mezgilde 10-15 gün kalganda çok uçkulu. Buna Былтырдағы 12 dekabr günü çok uçkuldun protokolü var. Kopya protokol var. Bardық арендаторлар қол қойған. Ұсаттағы істегенде ор итті. Жүрек дейтін şu баяғы жүректің içindегі баяғы сырларды қозғаған ор итті. Bu balдар мен адамгершілік қылып emesem ayta atmayın mı? 2021 yılda 6,5 milyon menen plus menen çıktım demiş. Mele dedim, işte görsün dedim, 6 milyon beret eken. 6 milyonunu boptur ber dedik, başka dedik, o dedik. Buna ben gördüm mü? Dekabrda, yanvarda 6 milyon mesela 2 milyon zorga beri dedik. Eme arenda kalıp şu atanın buna salgan bazardan girgende 10 jak sol jakta ekte pavilyon var. Kamera hranение деп koyuyoruz. Şu kamera hraniyelerde buzat eken. O şehirge konteyner koydu eken. Anan dağı bir жүрек ağırtkan nerse bu yerde alış için 12 hektar yerde alış için buna Prisavaydağı ötkende çoğunlar gelip yer talaşmalı oldu mu? O şehirge 400 hektar yerde öndöştür bergen. Nasoslu koyup sunu çıkarıp 5 kilometre yerge elektrik enerjisini aparıp, susunu aparıp latok menen ötközü bergen. Sonunda 12 hektar yer alındı. Ve bu kişinin emgegi sebep degende 83. yılı yazgan. Қарасу базары kişini erip ketти. Çoğuytoyluk anda 90. yılı bayağı jaman işler bolgondan keyin 90. yılı apamram el götkönde 40 çağırıp video oturganda sonunda Turatalik şu bazarda açıp berin degen bütpegen bazar açıldı. Demesem mına Sayanka jakka Ходженский bazar tuş керек эле. Mına 10 jagыбызda bayağı гостиница, çayxanalar tuş керек эле. Эми сөздүн кыскасы өкмөттүн акчасына демиргенди өзү көтөрүп, жаман көрүнүп жүрүп, суббота воскресенье барып проектин чийдирген. Эмгеги чоң. Эмгеги аябай чоң бул кишинин. Ушу базар деп жүрүп, көрбөгөн нерсени көрдү. Шантажам кылышты, башкайым кылышты. Кrizide görgensik erem, takdırga çıktı, adaletke çıktı. Emi mına şu arkana aparıp narkı varatıga koyat eken, estelikte aparıp son cehennem koyat eken. Mına жерге konteyner koyat eken, pavilyonlardı buzup, o жерге konteyner koyat eken, büdjetke akça şüret eken. Bu degen bilesinler kança topulan. Bu degen kança sodagerler var bu yerde. Kança sodagerlerin arkasında kança bala var. Al bir sodagerinin kolunda birden yekiden işlegenler var. Turuğun naturava. Oşolardan bana çakasın sizler bak atasına da. Turuğu. Bana ben işler жүрüp gördüm ben mi? Ama arendan yan төлep atasınlar. Siretti'de төлep atasınlar. Tiki hazayın yan төлep atasınlar. Konteyneri joktur, messası joktur. Turuğu. Oşon için men oylayman. Bu yerde sodagerlerdi kıynaştın gereği yok. Mizandın negizinde o şehirde protokollar var, tizmeleri var, kim kança yıldan beri işleyip atat, turu. Eğer de öz vaktinde gelirse, eğer de öz vaktinde gelip kelişimde tüzmese, bana ben Былтыр ökönü berip koydum. Girip gelişim tüzüp koy desem, girem deke deyip, ana Жаңы gel atat. 6'sında 6 oldu etti, büttü, 31'inde desem ne deydi? Size de Meryem'in işleveydi dedim de. Bazar Meryem'de karabay atat, turu.
Soda bolsa, o'sha soda bo'lgan damali shuni mayram. Sodaga buni-tuni ishtaydi. O'shaning uchun kemirlar o'zidan ketsa, anda alingda qo'yish kerak-da, unda qarab, malasiga qarab qo'yadi. Men atam rahmatli aytgan. Atam asılgandan keyin men aytdim, ata shunday geldi o'sha 72 yaşında 75 gün türmede oturup çıktı. Şu bazarın derdinden, şu Mayram Makayoğlu bazar gerek yok olana geldi. Anan keyin barası bilesin, şu bazar bireyle bazar olgan. Göbeyde Turatali bazar kayıktan payda oldu. Turatali bazarın 94 yılı Karasu rayonduk kengesinin deputatları emgeyin esep kitap kılıp durup anan keyin tigi Turatali bazar dep koygan. Bu hiç kaçan obul patron sözüne karagan emas. Gebir yerlerde Çolpon'un bazarı değil. Gebir yerlerde Bayman'ın bazarı yok. Bu Turatali Aksakaldın kurgan bazarı el için. Men ötkende daha get otkanda aytkan, hazır da qaytib qo'ying. Men kecha boyaga shu prezidentga qayrildim. Dağı o'sha tekshirli ministriyasiga qayrildim. Hökumetden shuncha aqchasi ketdi. Obul patrasayız qo'shgan aqchasin qayra olib bitgan. Ağa prokuraturanın spravkalari var. O'shaning uchun bu bazar el uchun xizmat qilish kerak. Jeke birovning qiziqchiligiga xizmat qilish kerak emas. Atam aytmoqchi, men kecha ham aytdim, hozir ham aytdim. Men yozgan xatlarda Turatali degan so'z yo'q o yerda. Ayda Manas degan so'z yo'q. Al yerda yozilib turadi. Kooperatsiya 0, mamlakat 100 deb. 100% mamlakatga o'tkazish kerak. O'shanda kontrol bo'ladi. O'shanda boyaga gözömel kuchli bo'ladi. Turib. Hozir ham men urg'otaman. Ayay, endi savdogarlarga rahmat. Surab barib o'tadi. Aka manda o'ltadi, bunda o'ltadi, bunda o'ltadi. Endi peshene ekan deb qo'yamiz. Peshene. Xudoy peshenega yozgan bo'lsa, buyurgan bo'lsa, Xudo xolasa sermendaga ishlashamiz. Daha bundan ham yaxshi kunlar bo'ladi. Agarda so'rovlar bo'lsa, men so'rovlarga daha javob berayin. Anan men daha bir yerda aytib qo'yayim shu yerda. Hurmatli mana televideniya. Hurmatli savdogarlar. Hurmatli o'sha yerda turgan men yerdoshlarim. Bugungi kunda sizdan so'ranaman, hech qanday provokatsiya qoldirmay, hech qanday uşaq so'zga oldirmay, chaqshnaqa qilib turib, men aytarim, agarda savdogarlarni qiynasanglar, agarda dag'i o'sha arendadagilarni qiynasanglar, agarda dag'ilar shu bunani buzam desanglar, 10-martdan keyin cho'ng miting, Karasu bo'yicha miting qilamiz. Sebebi deganda el yurtni qiynag'ilar. Mana Ergeshiv Nurbek degan kelgan. Jalovatdan atışından bula degan. Bir jaqshina qilib, erkakcha kelib, Qur'onni o'qib, kabinet atama Qur'on o'qib olayın deb turib, mana kaldikdan deb turmaga chiqib, barda savdogarlardan so'randimi? To'polon qilmay, yaxshi ketaylik, baldan ishtaysin dedi. No, o'ratasizlar. Boya bir aytmoqchi, uyga qo'noq kelgandan to'yini o'tirib, xo'jayin bo'ladi dedi. Esing barında eteğini giy deydi. Esing barında eteğini giy. Ben bir neseni aytib qo'yayım. İlgari bir reza qiyin chiqqan ekan. Qiyin chiqib olib, bor joqda yelib, peylab turib, hech barakasi bo'lmaydi ekan. Barakasi bo'lmadan masjidga boribdir. Masjidga boribdir, oqsoqollar. Men shu ko'p ishlarni qilatam, ko'p joylarda mana o'ltam. Biznesim yaxshi, barakasi bo'lmaydi deb. Desa aytdir, borib dedi, 1 kilo oshni shahinaga damdaysin debdir. Buna imom eko-uchimiz boramiz debdi. Bor oshini yeyibdir, chayni ichibdir. Anan duo qilganda aytdi, "Emi, o'g'lim xapolva. Seni otang naq urib olgan. Bor urulig'ing barakasini beradi." O'shaning uchun men aytarim. Ha. Birovlarga ishonishning keragi yo'q. Ava, birovlarga ishonishning keragi yo'q. Ava men aytib qo'yayin. Odam balasi o'zining shu boshini ishlash kerak. Adam balası el menen işleş gerek. Adamlar adam menen işleş gerek. Söylegan sözüyle Sadır Nurhojoyevich. Hurmatli Sadır Nurhojoyevich. Men Sönüp Manas Acı Turatalievich sizge aytib qo'ya turgan sözüm var. O'tkanda sizin press sekreteriniz chiqib juda yaxshi so'zlar aytdilar. Bizning prezidentin asin satqanlardı. Bizning prezidentni ishlagan ballarning asin satqanlardı. Biz qattiq chora ko'ramiz dedi. Bu balanın söyleyen sözüyle Sadır Nurhojoyevich.
Men açık aytib qo'y. Men Sadir Nurxo'jaevni deydi. Tigi kadrimin deydi. Sadir Nurxo'jaev deydi. Men uyimda yashagan deydi. Sadir Nurxo'jaev deydi. Meni so'zimdan chiqmaydi deydi. Tova qildimi? Sadir Nurxo'jaevni biz bilamiz-ku. Çındıkka güreşken yigit. Mana Sadir Nurxo'jaev 2009-yılı Qumtor boyunca güreşip yurgan bolsa, 2009-yılı uşu bozarda men mamlakatga qaytaram deb güreşip yurganman. Dag'ile güreş o'tamiz. Xudo xolasa men bunaqa emi press sekretarda o'qish kerak. Uşu narsani jaqnaqay, tatnaqay qilib turib, bunday kadrlar adamni uyat qilib qo'yadi. Bu qayoqda ishlaganmi, o'zi ishlagan emasmi? Ha? Bunaqda biografiya bormi, yo'qmi? Bu o'zi bir diplom olganmi? Bu grajdanstvosi qanchada bunun o'zi? Ertang bozorda bir yerda sotib turib bir joyga ketib tursa, qayerdan izlab topamiz? O'shaning uchun to'g'ri tushuningizlar. Men bugun mana shu savdogarlarga aytib qo'yaylik. Tiratali oqsoqolning orqasida eli var. Tiratalining arkasında savdogarlar var. Bir ele ushluqlar qancha sayanqa, qancha bozor ishida shuni barliq otam amalga aytgan, menga patasi tiyotadi bolam dedi. Acıqacı ne deymi desem, yo'q dedi, sen var dedi. Siz zapar gelin desem, menga dedi. Bozorda o'tirib savdo qilganlarning patasi jetadi bolam dedi. Gördüңөр qanday kommunist bo'lgan. O'shaning uchun kimdagi musha eseliga tisha turgan bo'lsa, o'li butun julib olam. Sebebi degende bir mana yerda bir ejim turdi, hozir O'zbekistondan kelgan ekan. Haykalni ola turgan bo'lsa, bir ek so'zlarda aytdi. Budaydi. O'shaning uchun men aytib qo'yayin. Hozir mana bir de söz bo'lsa, kichkina qisqa suylab, anan shu 10-martgacha biz mana qayrilgan joyga qayrildik. Sadir Nurxo'jaev shu masalani qarab turib, bunday chin yurag'ingiz bilan sizning boshingizdan issiq suv o'tgan, bizning boshimizdan issiq suv o'tgan. O'shaning uchun mening so'ranim shu Turatali bozorini deputatlar qo'ygan bo'yicha Turatali bozori elga xizmat qilsin. Elga xizmat qilsin. O'shaning uchun ba'zi bir sira aytib qo'yaman. 10-martgacha, 10-mart kunidan keyin agarda masala chechilmasa, shu o'xshaganda proxadimistlar yel bar yo'qni buzib butib ketaversa, men 2007 kelganda bilasizlar, 2 million qarız bar yo'q bardak. Bu yerda bir 7-8 tualetning xotinlari brigada. Qaysi qamoqqa kirib bersang, bu meniki qanday 15 yıldan beri işte ortam töle otamıyor. Aldele töle otat. Ben bu büyük var mı? Dakmetani biliyoruz da. Onu akt var. Koronavirüs bolgan mezgilde gelip bu nerede işte duran sen işte sen aktlar arkasında turar. O bekeden beker bu. Bekeden beker tişmeydi. Nime için radyo'da tişmeydi. Sen pasayan mı? Allah'a şükür bazar boyunca bir daha şu gün geçen bir kampanya elmele jakşıyım. Bizden şey işte otamız. Yok ayağım olur. El Katarı. Ha? Yok ayağım olur. Oştan boğaysız. Ben Oştan boğayım. Kayerden olur. Kırgızistan'dan boğayım. Kırgızistan'dan boğayım. Ben aytmam. Kayerden geldim. Bir gün çok aydınlığı şu Allah'a şükür. Bir hızlı kınçele vardı korkuda işte o da. Bizden bir nerse eski nerse sanırım. Eğer de ben bir metreden bolganda. Estelik boyunca söz yok. Ben. Kıravuz degenem söz yok. Ben şındık ayıp boş gerek de. Özünü sanıştırıp koymuş siz. Eğer de men erkekçilik kılvağında, men sözümde turvağanda, buna şunda жерге çay içip oturgan sözlerimiz boyunca, aga, bazı движениялы siz menen makıldaş olursunuz. Ana men oğa aytdım, buna 5 önü TV desem, hop ne geldi. Oşo 5 önüten götüne tepsi gördüm. Emrükle bana. Niçin men bugün geldim? Seyrederinde Arabak etken, bizde karasında Laviz degen söz. Lavizden ketken bu. Düşündüm, sizde. Mıyzamda su barenda degen жоқ та турабы? Mıyzamda su barenda degen жоқ та турабы? Olun al. Жоқ, men sizde маған жоқ. Olun al. Мындай экенде манасака. Ол мына жерден жары. Манасака силип кетпи азыр. Siz ақсақалсыз, сизди бир сыйлайсыз экен. Мындай экенде. Bu Geçiresiz değil mi? Teлекaналга
жооп берип коюңузчу. Ямандай кылайлык, Нурбек Эргешев келсин. Чечпейт экен бул. Мунун сот бар экен, прокуратура бар экен. Бүт баары карап турат экен бир. Эми бул кишинин нараачылык боюнча сиз Mana 10 günden beri ne gebey süreçti? азыр эсеп жылдырат деген маселе жокпу? Ошого жооп берип коюңуз. Маселе жок. Азыр эмне болуп атат? Эч нерсе болгон жок. Баары мурдагыдай иштеп атат. Азыр эми арендаларды көбөйттү, эстеликти жылдырам деп атат деп айтат. Ал жалган. Mana 10 günden beri ne çıkmaydı? Süreç almaydı. Gelsin azamına gelin. Чындыкты айтты. Ошол сизден сурайлы деп атабыз да. Сөзүң сурооңорго жооп берейин. Эстеликти албайбыз. Ал жалган ал. Кайсы тараптансыз? Өзүңүз таныштырсаңыз. Ne oldu işte? Ne oldu işte? Ben de aylıkta işteyim. Tekşerici ol işte. Tekşerici olsan sen buradan kanday spros kılarsın aç. Yıl cebde hiç kimler çok bunday. Spros ne? Sen job verersin. Nurбек job verer. Yok sen muamele kılmak Bunday da sizler daha bir taraf ayt otasılar. Biz daha bir taraf. Ben hukuk durup bilmesen ben bir taraf aytılektim. Prosto azı hukuk durup sen kayra sürüyor. Sen yürürsün. Кечиресиз, мен суроо берип атам. Мен суроо берип атам. Сизден дагы алды, siz бұл жақтан Nurбек gelsin. Nurбек gelsin Mayer'e. Nurбек job versin. Cevap boşal. Sebebi ben Jurnalistler. как бывший директор job veremem. Hazırkı Bulatkan'a job versin. Kontrolör o bu job vermeydi bular. Пикириңиз кандай? Анан учурда эстелик жылдырылбайт деп да айтат. Жылдырылбайт. Эч кандай эстеликти жылдыра турган эч кимдин оюнда ham жок. Буну жылдырам деген адамдын өзү акылсыздык кылат. Бул эстелик канча адам турган? Мына Манас аканын атасынын эстелиги экен. Буну алдырам деген адамдын өзүнө акылсыздык кылат. Бул жерде алдырам деген сөздүн өзү жок. Эми ойлонуп көрсөңөр, логически турган эстеликти ким алдырсын? Кимге керек бул эстеликти алдырып? Бул турган эстелик турсун. Ушул Аксакал Аснабай кеткен экен турат. Андай сөз жок. Ушул сурооңорго Сиз кызматыңызды айтып коюңуз. Сиз Нурбек Эргешев менен чогуу иштейсизби же кандай? Эми биз дагы эл катары Ülkesi. 5 балам бар, тиричилик кылабыз. Болгон кичине айлыгыбыз бар. Бул маалыматтарды каяктан алдыңыз дегеним себебин баарын арасында иштейбиз. Жетекчиликте бирдек болуп иштейсизби? Кызматыңызды айтсаңыз, администрация кызматыңызды айтып коюңуз ошол. Биз Контролерсиз, аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Тавалдиев Акжол. Tamam. Баягы кыз келди. Февралда мен менен договор түзүп, 2 февралда акчасын төлөткүзүп коюп, Сиз жыласыңыз. Мени договоруму жокко чыгарып коюптур. Мен өзүм азыр местама киргизбей, мени уруп, Нурбек кол көтөрүп мага. Мен ошолда да заявление дагы жазып койгом роводага. Менде чек квитанциялар полностью бар. Мен менен келишим түзүлгөн. Кечке мал келип туруп, Улан деген помощниги бар, Эргешев Нурбектин. Ошол лично өзү түзгөн биз менен договор. Договорду канча деп түзүлдү эле, анан кийин дагы канчага көтөрүп салды? 1 жылга түзүлгөн. До этого Нурбек айына 30 миңден деп атат эле, кийин договорду бергенде 40 миң деп договор түзүлгөн. А чтобы местам алдырып коюш үчүн мен боптур маали деп туруп кол койгонбуз. Мындай маселе сизде эле барбы же сиздин дагы жаныңыздагыларга да ушундай маселе болду, көтөрүлдү? Бардыгында эле аренда көтөрүлдү. Аренда көтөрүлдү. Себебин эмне деп түшүндүрүп атат? Просто биз бюджетти көтөрүшүбүз керек. Всё. Ушуну келишимде сиздер канча сомго төлөйсүздөр? 40 миң сом. өзүңүз тааныштырып коюңуз. Салайдын кызы айды. Özellikle gelişim 31 dekabrda tügaş gerek. Bular 3 aydan beri bitirmeyecek. Neresi var ya? Men iki taraftan bozulmam. Arkadaş. Buna kız direktörü geldi. Yok, buna kız. Yiyeceğiniz şey eten kilidine vararız. Hep 40 bin kaytar veririz de. Kasaka çıkılan az girip kasanı görsün 40 bin de çürüktür başka bir yere verilir. Bu maşen istede koyar. Girip başa gösterme böyle. Girip başa kasanı gör bakın. Direktör помощник гана Нурбек. Помощник емес. Помощник жоқ. Жөө коюп атат бар ушул баягы базардагы башаламандык анан каражаттарды төлөй турган каражаттардын көтөрүлүп кетиши боюнча бузулушу боюнча негизи ушундай айтылганбы сөз? Жок, бул боюнча атайын бекитүүлөр болот. Анан бул жердеги эстелик боюнча эч кандай өзгөртүүлөр же жылдырлар боюнча эч кандай бүгүнкү күндө биздин каралган эмес. Биз ушу турган боюнча турсун. Эгер базарга жаңыдан генплан иштеп чыгарып бюджет эткен болсо, генплан негизинде макулдашылып анан кийин жылдырылат. Бүгүнкү күндө бул кишинин айтышы боюнча эч кандай сиздерге айткан жол боюнча же арыз боюнча жалган деп бүгүнкү күндө мен айтам. Генплан иштеп чыгып атабыз. Генплан иштеп чыгарабыз буюрса. Ошодо эстеликтин ордугу каерде деп сакталган? Жок, аны генпланды эми бул жерге кайсы жерлерге пристройка болот. Ошону карап туруп, эгер мешайт этсе, ордунда тура берет. Билишик мешайт эткен жок да.
бергер көрүп ушул аксакал курган экен деп таанылганда таанышып көрүп кетти. Дагы бир силердин мындай соодагердей эле бул жерде Аида Салайдын кызы деп кайрылды азыр. Келишимди бир тараптуу эле бузуп, мен узарткам. Атыгүл баягы 4600 төлөп элем. 40 миңге чыгарды, аны да төлөсөм болбой баш тартып башка бирөө алып берди деди да. Азыр таанышып көрөбүз, ал биздин ортодо бул ага окшогон эмелер көп болуп атат. Базарда эми эл көп да. Биздин соодагер соода кылган түбүнүн экинчиси келип соода кылган. Жаңыдан биз отурдук, биз төлөп отурабыз деген элдердин ортосунда мүмкүндө көбөлөр көп эле. Жок, келишим боюнча айтсаңыз. Бул өзү узартам деп атат, тилердин төлөмөгө макулмун деп атат. Бирок нече адам эки тараптуу ал келишимдерди көрөлү. Эгер чынында ошол соода кылып отурган болсо, жеке тартиптүү соттон карасында эле болот. Анан биз базарда биз өзүбүз кимге түзүп берген болсок, келишим ушул адам соода кылууга уктуу. Жок, сотко бербей эле жөн эле договор берсеңер болбойбу? Эми жөн эле болбойт да, бул жер мамлекеттик ишкана да. Жок, ал түзгөн экен да, сиздер мындай болуп атат. Түзгөн болсо алар келишимдер эгер өтүп түзгөн договорун кантип жок кылдыңыздар деген суроо болуп атат да. Эгер сроктор өтүп 1 ай 2 ай төлөнбөй калган болсо, ал жерде көрсөтүлгөн договордачы бүт баары. Өтүп кеткен болсо башка жаңы соодагерге договор түзүп, ал адам өзүнүн соодасын жүргүзө берет. Ташиев менен байланыштырып атат. Жок. Ташиевдин акеси Тыныбек Ташиев дегенин балдызы келип соода кылып атат. Биз андай жөнүндө кабарыбыз жок. Ташиев бирөө саткандар көп болду да, биз аяктан бияктан деп. Эми анын баарын териштирип отурган үчүн биз бу жерде иштейбиз, алар териштиребиз, туурабы? Сиздерди эми Жапаровду айтып атат деп айтып атышат. Жапаров эми бүт эле барып Жапаровду айтат, башкасын айтат, эми элдин оозунда элек жок дейт го. Ар кимди айтты, бирок фактически андай нерселер жок. Силер баягы келишимди бир тараптуу бузганга укугуңар барбы? Жок, бир тараптуу буза албайбыз. Бир эле адамга бул түзүлүп берилет. Экинчи адам, мисалы үчүн, анын үстүнөн кылып келген болсо, адашуу болгон болсо, бул жерден тактаса болот. Өзүнө кайтарган болсо, бул жерде базарда 5000 орун место бар. Биздин Туратали базарга 4,5-5,000 адам соода кылат. Азыр договорлар бар. Анан адашып кетет экен ал жердечи. Бүгүн балдар жаңы келди. Мында түзүп берип койгон болсо, эгер Үсөнов алдында түзүлгөн болсо, бүгүнкү күндө жаңы 22-жылга жаңыдан договорлор түзүлүп атат. Договорлордун муддасын алып келсе, ээлерине өздөрүнө түзүлүп атат. Мында өздөрү соода кылат. Ошол. Жаңы директор Нурбек Эргешев кантип дайындалып калды, сиз билесизби? Эми мыйзам негизинде дайындап тур, базаркомду премьер-министр дайындайт. Бүгүн начальниги министрибиз. Ал бекитип берет. Ошол боюнча иш кетти. Ошондо аренда акысы көтөрүлөт деген. Аренда акы эми инфляцияга карап, анан жогору жактан бекитип берген болсо, биз ошонун негизинде көтөрө алабыз, элдерге чүйлүгүнө берип. Анан биз базар өзүнүн идеябыз менен анан өзүбүз мынчалык коебуз деген тарифибиз жок. Уставда ушундай жазылган. Ушул рахмат. Болду, башка суроо жок. Аты жөнүңүз, кызматыңызды айтып коңузчу. Фамилиям Тажибаев Саматбек, бүгүнкү директордун жардамчысы. Тажибаев Саматбек, Азыркы вопрос боюнча берип берсем болобу? Бул өзү 15 жылдан бери берки башка бирөөгө берилип келген экен да. 15 жылдан беричи. Анан былтыр өзү мыйзам бузулган экен да. 15 жылдан бери берки Салия деген кызга берилип келген экен. Анан кийин былтыры Аидага чечип коюп атат да. Ошо договорду Аидага берип койду. Ошондо ким былтыр мыйзам бузулган экен да. Болчу. Анан кийин бул жерде субаренда экен да. Субаренда мыйзамда жок да. Ошо берип аткан экен субаренда. Субаренда ошолор Аидалар берип аткан экен. Ошону эле алып койду да бул жерденчи. Субаренданы алып койгондо ошол жердеги действующий продавецтер болуп калып калды да. Ошондой болуп калды да. Кимге берген экен субаренда? Элдерге берип жүргөн. Азыр кирип келем, ал жактан кирип алсаңар болот. Ошол жерде булар 2,5 миңден мамлекетке төлөп жүргөн 6 адамды 10 миңден эме кылып коюп 60 миң өздөрүнүн төгүнөн алып жүргөн. Ошондой да. Субаренданы алып койгондо алар договору жокко чыгып кетет дегенчи. Как раз аны мыйзам сиз албай, жылдын аягы эми договордун келишими бүткөндө уже субаренданы жок кылабыз деп ошондой калды да анычы. Ошондой болуп калды. Мындай суроо болуп атат да, эмнеге аны менен келишим түздү деген суроо болуп атат да кайра. Жок, бул жерде азыр ошол жерге барып келишим түзгөн жок. Ал жер ошо под вопрос боюнча турат азырчы. Ошол сатуучулар өздөрү ар бири өздөрү ККны чектен эме кылып ошондой беребиз деп азыр ошондой болду да. Азыр кирип деле сурасаңыздар. 22 кимге договор түзүлдү? Договор түзүлдү, ал жер ошо түзүүчү болгон үчүн